Igongona-inĩ rĩa mathiko ma nyina wa mutumia wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, gavana Waiguru na mũrunawe wa Nyeri Mutahi Kahiga moete mweke ũyũ kũhũrĩra mũnini wa President William Ruto ndebe, makiuga nĩwe mũtongoria mwagĩrĩru gũtuĩka president wa gatano wa bũrũri. I think watu wa Kirinyaga na watu wa Tharaka Nithi mumesikia. Sisi ile upande tuko hata tuongeangi sana. Tunajua sisi wote tuko upande wa Kenya kwanza, na candidate wetu wa president ni William Samoei Ruto, na tunamwombea sana ili August ikifika achukue ushukani. Sharti mimi niseme candidate wangu anaitwa Daktari William Samoei Ruto. Waiguru oigĩte Ruto nĩwe ũkaruta bũrũri mĩnyororo-inĩ ya kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, na gũkĩrĩ ũguo akoria aikari a Tharaka Nithi na Kirinyaga arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ magathura mũnini ũcio wa president gĩthurano-inĩ kĩnene twerekeire. Atoe nchi hii kutoka matatizo ambayo tuko nayo sasa, atupeleke kule ambapo sisi tunatarajia kuenda, where the economy will be better, na sisi tutakuwa tumeinuliwa kutoka chini kwenda juu. Ombe watu wa Kirinyaga, ninajua damu yenu, na watu wa Tharaka Nithi, sote tunasema ni William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto ndiye anaongoza na anaelekeza Kenya mahali tunapoenda. Mwena-inĩ wake Kahiga nĩ endekithĩtie Waiguru kwa mũrota mũnini wa president wa Ruto. The people of Kirinyaga, even as you renew your vows and as you go to the 9th and you make, we also pray, si tayari mumejionea miji wenu anaanza kuinuliwa hata mahali kwingine, si hata nyinyi mfuate tu muone hiyo inatosha ama namna gani? Marĩtie marĩ itũra-inĩ rĩa Kĩaragana ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.